Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Usman Muslihat Channel. Kali ini saya akan menginformasikan mengenai kegiatan berbagi makanan untuk anak-anak yang mengaji di UPT Transmigrasi Sigulai. Kebetulan alhamdulillah ada saudara kita yang mau membantu untuk memberikan makanan kepada anak-anak di transmigrasi ini, dan alhamdulillah kami dipercaya untuk memberikannya, dan kami akan memasak ayam tepung goreng dan juga makanan dan minuman lainnya untuk dibagikan ke anak-anak yang mengaji di sini. Oke kawan-kawan, mari kita simak acara pembagian makanan kepada anak-anak yang mengaji di Transmigrasi UPT Sigulai ini. Mari kita simak. Ini kemana ini? عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا يا رب ومن ندايا يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي إليك أنت صباحي مصفد المسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه
فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا Dengarnya sakur. Nah, Sakur, Rina sakur. itunya ya. Ayo itu, gimana itu bang? Gimana sih ya? Nanti akhirnya kalian pulang satu turun hujan ya. Alhamdulillah udah kenyang. Bisa bangun nggak enak? Bisa jalan. Ya Allah. Nyala dulu. Mau bantu Umi? Boleh. Aku yang kepalanya sendiri. Nggak ada yang udah ya, itu boleh dimakan. Nah, demikianlah info singkat dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.